Bayong set ning Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025 may kilala nila ay ni-report. Asungkit na neng Miss Harayat Maureen Garcia Mungkal in korona ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025 anya milabas na Webes, July 18, 2025 naganap da iti kay Laos Group Event Center. Karisma, kabyas na natiwala kayang sarili impepakit ning Miss Harayat kaya ikwa na la suporta deng menal beking may sabing pageant. Kawani kaniti, ikwa niya naman dem best in evening gown, West Cleopatra Photo, Mutya Flawless, Casa Esmeralda Choice Award at October Beauty Studio Choice Award. Migpasalamat naman ni Miss Harayat kay ang Facebook post kareng sinuport at meniwala kayo. Ikwa na naman Miss Mabalacat City Christine Ramos sing first runner-up. Sinunod naman ng second runner-up na Miss Angla City Dr. Jam Ponce. Ating Miss San Simon naman ing menikwaking Mutyaning Charity na Eclair Rotap. Ako po'y Francel Maniago para kay News Sports Pampanga, Balitang Tutu, Kembalen, Susuyo.